awari jaye sankwa ene go obi ye wedding acha abusumi be se nwotwe ensia no mo ja aware wo mo ye ebi kura ni be 6 months mpo no wo mo ja aware why bonsamani di akire woni di akire endi se won tintim enyina pintin wo nyame asemu a no won suo nyankopon a wo be ja ukun wo be ja awere wo be fi se awari jaina we jaino normal say the ne ma for here say we dey normal awari jaina normal ayi mi na me dami jam and am mini said yes for any adofono mema obibia akwaba ede eba too much GHS so Ghana wahala jumedie na ebre aso sayede ebesum etiefo ahwefo ene adofo enyina na ebusuafo yanyuntuni abaya gospel musician Joyce Blessing Mobeka ya ne honsensem bebre ebebeto abonten efa woni ne kunu Dave Joy wo mo awareja ye ho ensensem achese dodo na wo mo mpaeba ene se wo mo aware yi nka ebetimi asan akabomu ebiemu esanse se gospel musicians no wo mo ejai aware dodo na so abaya yi aba abonten Ghana for ehunu se wo no krampo no se na wa taking decision da enti we krampo no ya ade afi na aba abonten ama moti wo no wo movie wo no si we krampo no ye na wareja ye no ama ni peace of mind na ensomodi etu edwade abusuafo edi se mekenkan ebi ede mamo na wo jai na ware no ye wo release ye ni latest song what title no yendase na eno na wodi etu edwa chese wo chechemu no wo kasem anyone who will say I won't go to church again because Joyce Blessing has divorced should remember that I'm only human, not Jesus Christ. On the day of reckoning, you can't tell God that I am the reason why you stop attending church because salvation is an individual base. Now, ebiemu na wasa etwasu ebiemu say. Someone might choose to go on musical break after such a divorce, but I am different. So I have decided to put all that behind me and rather focus on God because the Bible entreats us to give thanks to God whatever situation we find ourselves in. Na ebiemo ena wasanso etwaso orochiremu esem ye ni divorce we no enya de se ebetimi astopin no se wontoa ni music career no eso na wode etu edwa ewie ni Ghana fo bebre ache wo madwen ede afon ho na enumu no nkomo ene nedey ma ba bepiemu ewo Apostle Ajuman Prempe dodo na ne se God's Watchman na so na asafo woda no the Bible Church of God 7 day war enkran kaso Tuba Junction ye ne no betwetwe nkomo ede afa abaye yi ne ene ni so a woda na dey after ni divorce ne ensensem asese esa eba abontino ebiem entigibre ye twan ho ye ba ye den komo no ebe hwehwe too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Ebusiafo mesanso emamo akwaba ebiem Apostle Ajuman Prempe enetimi nse nifasa yene no ebetwetwe enkomo no nse Apostle so de ehia na ye bompuni mpuse dia na chese ensem no de ne de ye de fa Bible mu nyina no ebeba abonten amobi asoso enya nti ase afri emu Apostle mema wakwaba ya mi angase mba mpomboko owrade adom me hu boko boni bi eni o Yankopon adom ntimi ntimi hu ye na won so ti say Apostle nyame adom nso me ho eye ampa hu yampa iso adom hu yam se me hwa
Apostle we dey ensem no ye born tew Joyce Blessing ntuni abaye me ne wo asinkonya twetwe ne ho nkomo emra na waregu ho nsensem abaye a wone ne kunu epre enkwada ho ne ho nkone baye kasaye na chese wo ma ye hunu se hu behia se aware no mpo wo mo enikwan se wo mo ejai enso ene dey abaye utimi hu se wa wi ata so se aware no wo ejai ankasa enya de se wo san na chi asakọ ne kunu Dave Joy enchen ebio na nsomodi etu dwane emu rem say ane ni divorce entimi en kanche ne say na dwuma na say ne nwumto no eni kwan say ana say na we divorce here no nche say obeja ne career e de ato ho no as obawarefo wejai ana say wonu kunu ntemu atie ensemu aba ema ewomu na say wetimi ado ho na wafi waware mu a ehun hia so ba bonti bekeka sa ensem we se wenya wo peace of mind ne won kɔ ne ba ada aware no wom no wo pa chese na ohaw bia na be ma ne hye ne so ana yo mi da se quest kapara mi sha bebre se ne dey wa ba me ho se enima bi wo a ye nkyere ya adwene wo ho wo se ni pe wo wiase no esene de ha obia ne de ekoso obia se no na yankopon so de na enukre Bible say adwene bebre wo nipa trim na so awurade agina tuo ene begina me da se pa modwuma efo nyina se nyame nhira de mamo ne mrante no maba wa no ka fedare se no nyina ware kama no bia kuma to no yem na me man mraso emresim amen mesre nkoso no mpuntuo nso de mamo mesre nhira de mahwefo tiefo no obi biara wa too much GH efidikasi yesu no mumve ni agro de bia bawura ho awati se ensem bi koso a ebeboa wankasa chiama sorema chiama yire me manyina nya me hira mu ne bibia nwie ye mo cheze ai Joyce Blessing wawia taso pa ompe futia no enwonwo tinsembe bla koso ya ontrefo ya no esa wade no de onware bi unne onware kira okay aware de se de nyankopon sisi no no onya de a ese kenipa toto na sese de ekoso so na so ware a nanka wa ware nanso eduba bi a ware timgu nanso so awurade yesu Matthew 19 ka verse 3 kosi 12 na verse 9 no o say so obi ja na yire no ware se nya dwama monti obi ja na yire na se ware wo fra no asa ware oba ne fam na se oba nso ja ne kuma no nso asa ware aware ja enye nti Malachi 2 no verse 16 awurade say metan aware guo awurade nyankopon no o say so I come a Proverbs 22:18 o say de wonya yire no wonya ne pa say obi a ware wonya ne pa na wonya awurade ho ani so endi say wo ware a onyankopon nkasa no respect you because adie hia no why am no it was me who say nipa no me respect you ena bonsam say hene ne ha wo obi a ayi wo ware no wonya ho ani so ya wu wani gine ho ene ebehwe eno nso atiesi awarem so ena Joyce Blessing no ne de ba ise na do bi ye bobo hu sa say okay 1 Corinthians 7 no verse 10 1 Corinthians chapter 7 verse 10 and 11 o say na wo mo ayaware no de me hye enya me na emum eye awurade se oba menya ukunu na se ojanu a onware bio anye sa onsan ni kunu enkobom na okunu nso enyae ne yere asema da pono so di wonware a na se ujaya wonware bio wonso a wontwempna
we were bound for one cabin beer or we are see a team kosi wuda. Bearman's Uja Ira. Unzo over on Combe Bia, Chempran, Yashi, Eco kosi wuda. So now some of us here and Jassi. Also, can be see or say, says a question on again. The open warrior. And the ent me send carrier. And send the wager warrior and sell carrier. And so carrier, say our end wager, so carry an idiot. Yanum to. No cray. I want you now to now to one answer carrier. Obi Vahome. So, and they are telling you be war. Na apostle who when say jai oni ni kun agent na work asansen we said ebe ha ni kun because na ni kun na manage no any bibia ma na nyom to ni nyina like etimi ba out enti say na ebia office ebia ni odwen say ni kun for say o jano no nyom to no wontimi ento enko so said na nka wo ka ne ho no obetimi aye enti say na wo de different album abanity no wo ye amani kun na hunu say wo ho oni ho obetimi apema ko ni. Oh, that's part unse say they are delicity no ajebi wu ajebi tiase. Oh, enu podi esen kanya ngonwa because ene nipa de obenya bi ene obenya bi obe bi obe tron mama no obe produce no obe bibia anya den obenya bi. Okay. So hu nyam kire no ene eden obenya bi nanso no kan hu se wa committee aware mra. Okay. So on here enti se anu opese ne ho tonwa ese on ne nyame pena semo a osane ne kunu no koka bom because utumra anase u sa ware a heaven unko bio onko heaven nyame na mebu na ten nyankopon asem ne bu aten. Okay. O di ase Okay. James 2:10 o se di obedi mra ni nyina so Robert to back on what did nyina ho fo so say that density and this what say our mra no you are going to hell na nipa ba wi ase no yen care inform ho ani de be to da chi so obu o azisi ayete wo di opa ayi Yesu kura aba obi di bone wa to nyame mra wa ye de enye ensem fata na say ayi okọ ayi wa to nyankopon mra na say Yesu bakra na say urade e consider no fa no no de ne koto heaven say won tena heaven ni bi enya hwe ohunu mabo age no no te heaven wa enam say heaven ne krampe hunti obedwane afiri heaven ho akoto bo nsam gem Sabo. no ye ne krampe e bo nsam gem yes say woni ya na wodi ti wi ase ye no eno na edi adanse ye sa obo Yesu ni ko heaven bedwane afiri ho akoto bo nsam gem Boy. ni panu sunu ni ban ni nti so ti ase asampa na me ka che no obo wa ne krampe heaven nti no mo ye sa no Okay. nti no mo mpa futuo no nti no mo mpa ncheche no so ti ase we ya ba ya wasi so to nyom che se wagidi obi ani bi say George blessing uni mu nyom to nti wo edom onye mu nyam oni panim nti de open na ba ye nti enyaw na ye de wa obeye bia wo hina yen kana sem no wo de ne danta tibini yes wo hina benfo se yen kana sem no wo de ne danta na tibini Yo, apostle. do answer clear na gbene Yeah, born in some so no. Osaka said, don't use my divorce as an excuse not to go to church. Na church say obi jaya waria etimi to obi suntu dia say onkwa asori ana because ninsem no say ana enikwan so obi hwe na wade jaya wajai so enka say onkwa asori. Nti bese mu say obi jaya waria etimi to obi suntu dia say onkwa asori biemu ana. yo me da wase okwes kapa me fa say ye asori o yi utie ni Mitio. na bembe bi waware e wa asori mu waware wa asori mu no ya wedding so fu na hira so Okay. osofo asori mpenfo members nyina ya we Okay. so asumesi ni asumesi o ma ware wa na se awarija ya ba enye dwamammo ene tete aware nu enye owuo ene ba ko firi mu so ena
asem bi enti ena wo se aware no ware ana anware bi so for ne penny for the afre matnas ya kasa chewa wantie obuzu fo akasa chewa wantie ba bia ya di asem na kwa kan usu ntie ware ana anware bi etu fra asori mu enti waja asori mu no wo betima tana asori mu wotimi ntram edi yo se oye ne se asori fufuro bi a onnim aware no bibia no kwa ko odwan ko to fanse bia se Pentecost mu na wade ni si ya o wade na wade ni gu ya no odwan akwa ayi deeper life masiye say nipa no wa asori mu na wajai etimi tu obi foforo suntudua say because of say we wa wade wajai ntimi ma asori bi say one ma so say so for no so wo wade na ujaya yem pini ma on tra so still on tema say me wa asori ma ware metim ena me si me mejai aware no me nware biem ebema church member foforo nso so aka say because of say mejai aware enti no no so won si asori dem biem because ebia na o looking up to me ebia na metonyom wo na say me ye wo secretary me boa wo asori adwuma ho na afei no bia ma ware mejai me free ha ko na wo no so se bi se we so ajai asori de na me so me nkwa asori like bia ware a wo jai na timi tu obi suntu ase wo no so nkwa asori o ni antisa say o hear Galatians chapter 6 verse 5 awurade say obi ara be so wo no ana de so Ndi onu wajan wade no onu okon baby wa wo ti aso mu bi aja wade nti so se bisumeji na ye se wunya gidini no okay na se wunya kristoni sanya wa onu no ofrim ompe enkwaje kwan no ena onam so no hoko enti onu wuni hu kwa se wo su ja sori se me ko se madam fo pa ena waja wade ena enti misa dia mesu mi jaya akwa sori foforo ye nya ni sa no be sa na adwene nye correct na mini na wa ba no wo no wagya asore no wagya ware no na asore no ono ni tim sa so na nya obi a wo church member na obi agya that's aware a na se wo free mu ko aseme me call dabi obi a besoa na desoa yo apostle yenhwadio abaye yi asa ma yate ase se ye ne divorce a divorce eye ni kunu no aboa no amananya na sum de o say someone might choose to go on musical break after such a divorce, but I am different, so I have decided to put all that behind me and rather focus on God, because the Bible entreats us to give thanks to whatever situation we find ourselves. Ohune sem yeah na wari aweja nka yo bia anka obeka say because of semeja wari enti ene madwuma me nye biem ene like baby am come like me committee na say baby am di me dwuma me nko ho biem nanso wono ne de watuni nyina e de egu achi na wo yes anu krampo no amana sundie does it mean say aware or how wom yeah like ade a ehye nkrofo so a ema nipa enya na sundie ana Grace kapam da sibio ami shira pa unse ade anyame aka to Proverbs 18:22 no o se de wonya yere no wonya ade pa wonya urade ho ani so na ade a nyankopon se ye papa de den ena ye ade boni ma nipa oti ase masem na meka so onyame se wa ware a awade eya de pa wonya urade wonu so na yesi nyankopon so respect wo bu na mo de nyame so won pene de aware guo Malakai 2:16 mu na wo se wanya na sumdie se onu bo nsema chi no odie obi odi Kristo achi no on ka sa asam no ena obi a wosua Bible o ti nyame asem ase no oja ware a na ne yam hyehye no woni mi se oja pe ne nkwaje be bo no because it's among the 10 commandments a camera ansem ene mnansem ni so to ba ko a wato ni nyina woti ase enti ogidi ni ye gazi ogidi ni ye wa so no kofu o ene ye wo a Christ of war enti de mimi hu oba no ni se de wo kan se ne hu aton no ya obi timi ka se kan na me so ne ma ene ma kuntan ene ma kuntan no Yesu asoe no enti wa ye firi hwe
o ya so koni o kwa asore ye say asore de obi atimi kobi Matthew 22 verse 14 Jesus said many are called but few are chosen wa free bebre resu so wa free bebre na so kakra bi no ayde wo yi wo adenti no wa free bebre wo yi kitwa bi imagine wono na afro na so wo yi kitwa bi adenti la ye bebre no ye ntie wurade ye ni na sade so ye nya de opɛ bebre ye nya de opɛ mo aye de be sutu mo wono ye ma no eno odi so ti ase nti yes Luke 6 verse 46 was say adenti ena mo fra me ewurade na nso mo nya de me se you see the point adenti ye kwa so bo Yesu di ewurade ye de ni di to nwom wono se Yesu di no de to adenti na onya de wo se o ga jo se me nya aware na adenti na won tie no na akoja aware ava odi ni nyumu no kra mi de pose se mi so o bo urade di o to address sherepe ena odi yi urade aye kan bo urade ena nkofo to sidi ena nkofo to ne ye bo nyumu ena ye si o ya de o ye urade ye wa to nyumu na ye kama ozu waja awade wa to nyame mra on ye urade pe no nyama no ndi urade so afro bebre na kakra bi no wayi kakra bi wayi ni chese kakra bi ene timi ya den eye na pede ma no ketuwa bi on edi de on say asori wo wi ase na o say last bi we am interview mi ka jo say Yesu ba asori bi wo congregation be 5 million ba kokura nko heaven manga ndro ba kokura nko heaven sofo na di ka boko bo nsam dem because the Matthew 15:14 say oni freni kire ni freni kwan wo mienu nyina akoto amenam ana meboa na wo mi wo papa ne me ni efra me po bi a kire me kwan me ba no nso wani efra na nso akofa poma na de e be kire me kwan na nso wani efra ena ka kwa ye da hoi obi ehunu hwe ena ye ko wo di mi twa kwa ka na e ba no e bebo mi nko ana se nso bebo obi e bebo ye nyina ka no mo ye nkuye anti so bo no kobo nsam jema won zo kobo nsam jem timu because so bo no na o kire nipa no kwan so bo bia te say driver ya wo twika passenger se wo mu nyina wo na kuta wo mu nkwa etu ye list mistake pa nipa wo kan nyina wo kun wo sana so fudumate yeah adinche ni bi mienu miense bia ba ma menken kan na ye ntoa ensem no esum Bismarck edia wode eba ye or say Joyce you are right or say Joyce you are right you are not Jesus but you have people who look up to you. You think of the people, not just yourself. The issue could have been so bad for you to be in that marriage, but you could have find time to think about it and the people who follow you. Ono so so ne dear and ono sugar ede or de ever was saying God hasn't advised anyone to divorce. He frowns on it, and when you do it, you become an enemy of God. Yenya eye Pascal and so edia wode eba was say this is your end, Joyce blessing. You people think joining the occult group will make you rich and famous. You see your end will come very soon. No so edia eno yenya bi de who ne say Joyce blessing they were right. They were ye ne de ye. Na ba kon so ne won so ya adwen wo se an Nyankopon no chiri aware go enti wo gu aware ana chese wo ankasa wa ba ye ne tamfo. Na the last one nin somebody to dwa wo kire say ane omo fro say wo mo join okota e na won be ye yi no ma twuma adwen abusa say yeah because of sika wo mo penti e na ya ma wo mo di sa adwuma na ana say nhihye ya omo do omo kwakwa wura bibia mu no san nhihye ne na ma wo mo take that action decision wo wo mo nim to mu na o Chris kapa me sa so da wase bi onyame shapa ne sembisa obisa mi ohun se bonsam se no onim nyansa wagimi etu obi a odi na chi bia so nim nyansa wagimi ena bonsam o ma onye de tene okay onu first no ye angel a otesoro yankopon obofo no ohun etu onim nyame asem A to Z onim nyame asem no fita edi otie tia no oni Nyankopon abofo odi ntokwa gira mu anyame
Nyankopɔn to no mahwe asase to na babo ka no guye no ɛna Nyankopɔn ka kyerɛ sɛ akwa we wonye nti mo amuti asase so munue biso wasani aba mo nkyɛn no afa bufu kɛse ɛza ne bra ka etia na me ka kyerɛ sɛ bonsam nti yennue wasase so twedi ampɔ kwa me na ɛka so ade ni no kasa obonsam onim nyame bibia so ade nyame amfa nkyerɛ bonsam wozo otumi ya miracles no kre ya Bible kwa so otumi dan no hambo so oti ase enti obonsam no sɛ ne ositia no Nyankopɔn nim sɛ ne ho ahomete ɔha adwene enti nyame ma ye won ne sɛ yɛntwe yɛ ho mfiri no ho yɛnhwɛ na wana adae ɛna ewiase nipa no yɛ pɛ bonsam nnwuma ɛsene nyame nnwuma because bonsam no o yɛ ya o discover ma wo nti watete ekuo bebre ɛyɛ occult freemasons ɛne illuminatofo ɛne akonvo ne amotia spirit no ma me wata spirit ne sɛde na anu bi na ama born again ekeken wakopo ase wa wumienu kura guo so enu oba ko so asase so na me boa wono na kan ya kyese wonam wo gusu petumi ya okopie firi baabi enu kura de okan na mu asem oya so enti bonsam no se de ositi ni kingdom no eso so enti ope edom akoni nchen eni eni etia asase so nipa da sani edom bonsam ni nyuma siri Nyankopɔn nyuma John 3:19 was say han na ba wiase na so nipa do sunu sene han na ifiri say ye nyuma ye bone won bone wo djuma bonsam na ye ne dia eti bone dia on kreti ye eti wo ye bone bone angel ene wo da nipa so ndi on pese obi a be ware onim enhira e wa ware em because Nyankopɔn ehihya awade evira de bom fiti ase no Adam ni Eve onyame hira aware no so enti awade yi nhira Nyankopɔn na de nsa to on so ahira awade so tiase ene bonsam si no ade a wo hira wo boa mese no awade gyaye sankoa ene ko obi ye wedding acha abusumi be se nwotwe ensia no mo gya aware wo mo ye ebi kura ni be 6 months mpono wo mo gya aware why bonsam ani di akire woni di akire endi se wantintim enyina pintin wo nyame asemu a no wonsuo Nyankopɔn a wobegya ukun wobegya were wobefi se awari gyan na wogyan no normal se de ne mafo ye se we de normal awogya ye normal ayi mi na me dami jam ena mini se de sheshemefa na wo de oto ba wudi onim be ma no wusuro ya awari gya wunya awari pa yesu usuro awari gya wunya awari pa nipa bonsam ayi wese odi agu nipa tirimu no ena nipa so di akire ena ye saade no ena ye to nyamemra omunimi se omunyina so be ko bonsam gem the Bible aka Proverbs 16:25 o se ye wo kwan bi wo ha tene wo nipa ti so enso na wieye no eyi owo kwan enko force so uhunu amane wo be ko gem Joyce Blessing Sakrawadwene Joyce Blessing Sakrawadwene aboso na chese nensem kaye ya ma me pese me hunu se na chese unhu se wo pese na nko ye bossu anasa like wo pese odi panyi e woni kunu so ba enam se be ma no pese wo be ma na ama ne kwan ama na ama meye etire wo abusuanim na nunti ena wo yesa because utie se obi a wagya aware na obi e kan wansem obi e pese mon kambo na timi ba bonten be kase wanya asumdi a that means na nko pese odi ne kunu so ba ne kunu na ama ne kwan ti ena wo pese obegya aware akuyi misal na wasi bi onyame hira pa he oba o ti se de we e biloni ase ne ukunu awurade se wo hye be ma ase obo be ma nsa no obo oba onyankopɔ yi oba be ma fe mpade ba ko no de nyina oba the 1 Corinthians 11:1-4 no wo se be ma ti ani Kristo ti onyankopɔ oba ti ni be ma so nti oba wunti medi be ma so ma ne nyeye it's impossible nyame anhyehyɛ ne saa nyankopɔ anya ne saa amaye enti oba ye odwene sɛ oba wo sika na sɛ o wagi din sine wukunu enti sika ne ahunyade no wanya bebreti wo pese wo ka wukunu ne sha enye yie
eno de wan hwe dia ware jai because be ma bie no obepene so say obeye nsa Oh, okay. wo hunya me kire no be ma bie no obepene say wo be kana hye say oba wo ka be ma hye enumonyam enhira e ma ware so na je bonsam be bu akinta aware no obonsam be di aware no so enso so na eno no enye nhira eni nkoso enti ono se sa na gene ya ne dia wati very so because be ma bia empese na yire be hye no so na be ma bia so ense bia se be wo tia wo yire wo ye wo be nti wo dojo no na je ese obi a play ni part nyame ya hye be ma de ese wonu kunu tena wo ye be ma no yire tena wo ye wo ba so wonu kunu so wo tena wo ye nyame ya hye ato na se won ani so a na ogover problem na be fie because awurade e ogbo aware no aware ye ade ye ni ye papa be wonu se bebre aware nti o mako bonsam jim aware ho asem da oka bebre be ko bonsam jim wa aware ho ena no so de bonsam gina so papa oba wo kunukura na otwempno yesu wo fu ana wo garden yesu mbode ana yesu nkodu ko supa oba de okunu no ompra enye ni usuma no be ma so wo yire no wo ompra ene be ma de so no ye be ma nti otumi ware dudu bia wo pe no de bon ho sapo ene who told you so obi nkam ye nti a say Solomon crow ware 700 ene ware 700 bi ni ehunu so ye be ma ni na ye jimika kan nyanza bia na meboa so ware 700 ene o sa ever concubines say empranko say 300 a man kwa 1000 otimi ni obi anso da correct enti say wo person ye bidi a ene na nso so wa ye enti yire ho ware baako 700 never empranko so 300 e ka ho ye hunu say wo bema na wo breaki Solomon record no ye hunu say wo bema ene sa na se kire o di ase enti Joyce Blessing no me de me sira no pa na ye se ne ye ka se nudwo na wo ba no kra ene wo ba wa wo no kra wo tudu kwa wontie eya asem ene wo ba wa wo no wonim nyansa che wo papa ene maame no wo mo adwunu mu do ese no agya ne na ene wo emamu ane emrant yi maba wa yaba no ye nterefo ye ntijai de ono ape ene obeye utunufo a wontie we se pani bi wonachi wakasa chena ni sikanti na ho ofenti na ho nyake enti adwuma bi ekuta no nti ontie pani na asem penfo so se ayi pani de wo de pani wo di ase enti wo kire wade a nanka wafa omuntie onti Joyce Blessing no de o keka kro no de o so on decisions a ono wa take no wa take o nanso awieye no ne asem nanso awieye no ene asem apostle for telephone number etu edwane for ejumedie no yo me da se akua ene atiefo ahwefo ami nhira mo me telephone number ni 0544 262614 055 0544 2626 14 ena 020 70 200 11 020 70 200 11 anuanom ni adofo medamu nyina ase nyame nhira obi biara na nsimu ye wo Yesu Kristo di mu amen amen abusiafo said ye Joyce Blessing ordinance nsem ababeto to apono so a enen susu yensiesi nkonya ya susu yetimi ape ensem no ne pomasi bra akwakwa akoduru eno no wo adwenkyere bi a wo so betimi de aba e wo tuma GH comment section na ye bekenkan de amamo subscribe to your channel no so wonya ya like your videos na share for ma abusiafo enuanom ene adofonom opesa wo support eye yedwumedie ya na ye channel ya wo betimi afa eye number ayede to screen no eso no na wa frɛ na nkita hodie bia na ye ne wo edi se wadwuma ho dawro nso na wo hwehwɛ se ye mbo emfa ema wo so a wo frɛ eye sa number na bibia ni a ye ne wo ebedi insa wo so na ye hunu hawa ye bɛkɔ aye enoma asi afa me amedi dwumedie ho chia me medin ene akua sikapa me ne aye apostle Ajiman Prempa wada asafani din and the Bible Church of God
7 there one and kan so atuba junction ne day you see nkonwa have a discussion aha ene dey adwumade no besi dasane ye besa na hia makram fitani asese ne din ene your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ene maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe